Фамилиям Аметова Латифе Аметовна. Doğğanmam Kırım'da 1934 senesi oktyabr'nın 6'sında. Doğğanmam Tak rayonunda Baygeldi köyünde. Evvelki toylar hakkında benim bilgenime göre toylarga evvelsi kızlar ve yigitler özlerinin ya kinoda ya da bir toplaşmalarda tanışmaganlar, tanıştırganlar, soylar, tuğan ruhlar ana babaga bildirgenler, что kızınız bu yigitnin arası yaxşı ya da oğlunuz bu kızın arası yaxşı. Ana baba razı olgan son kızga kuda jibergenler. Kuda olup ketken ana babаны yaxşı tanış biliş kişileri ya da özlerinin tuğanları. Kız yağından yigitni beğengen bolsalar, ana babası көрмеге istegenler. Çağırganlar kiyevinen bir gün ana babanın evine kız yakan. Körgenler, laf etkenler. Ondan son bir da kudalar kız yaka baralar ve söz kesim yapkanlar. Söz kesim yapkan son nişan gününü keseler. Kaysı günü nişan yapmak gerek. Nişanda Kiyev tamandan kızga yaxşı kiyimlerden birkaç kiyimler koyganlar. Ana babasına, kardeşlerine, aptelerine ya da ağalarına birer kiyim olarga da koyganlar. Kız yaktan Kiyev taraftan kız yaktan. Nişanlı alıp barganlar, şu kudalar birinci kere söz kesim yapkanlar alıp barganlar. Nişan yapkanda toy gününde keskenler. Toy evvelde kız yakmen oğul yakta, kelin yakman kiyev yakta bir günde bolup geçken. Kız yakta gündüz kırankatım bolgan, kırankatımge köpsü korantalar pişirgenler, tomalak şorba ve boğday kurpesinden de botka. Kartlar oturganlar minderler üstünde, duvar yastıklarda bolgan peşkirler, ortaga jayganlar tasma, şu pasmanın üstüne donatganlar sofrana. Sofra herkes bir çanaktan aşagan. Balaban çanakka koyup getirgenler aşını, herkes özünün kaşığıman şu bir çanaktan aşagan. Botkаны da koyup getirgenler tabakka mı, tarelkaga mı, o da şunday bir tarelkadan cemaat duvanı kartları hepsi aşaganlar. Duva bitken son, sofra juyulgan son,
чалчылар картларга той абасы чалганлар. Картлар өздері бегерген дүркілеріні де сымарылап чалчыларга чалдырганлар. Шоман кыз якын тойы башланды есапта. Кыз якта кызны өзүнүн якын достлары, якын таныш туган рулары акшамгачы тойда ойнап күлгенler. Акшам күн батмаздан эбелси келинни кийев тарапка кыза-кызагылер өзүнүн якын достлары алып кетелер. Алып кеткенде келиннен бирабир төшек жастыкларын да, сауыт сабаларын да, бүтүн керек шилерни ана баба кыз келинине не ясаган болса, шону да бирабир алып кетелер. Күйөө бала башта келин алмага тойга келмеген, келинин де тойуна кыз тарапка келмеген. Киев тарапка келип жеткен соң, келин машинасы, кудалар Киев тараптан каршылап алалар ве evге кирсетип, кавесин, көбетесин ве сигаретин де бере экенлер. İçkenler sigaret de alıp içe ekенлер. Шоман кудасыйы біте десек те бола.